Hello Goldie ho mi tamten inanga lelo Ajit Kumar movies thuni vu cho hi hichi movie si tukuma ki release pe pahin film zong lum thet jeng ala hi beng sunga hin partly thumung kisu to tawin sum guding hi aki chu tawin koi pen hin ahin gu do diu ham hichi movie se hin anangai taw hi te thusi mahung ki padin Sunil kiti mi khat hi anumen ama hi hacker a hi aman jong share market khat hin sum tampi an hek do ta na hi gamdangin anazam ta na hi le police on jong a hol jingwin eimat do lo diu ham an tiwangin police on anaman ta ve inspector phalota azong deng dung khat hi anumin amin hi Ramchandran he ama hin benga sum hi direct a agu thailo ding a Bulu thailo ding hi je chun radha kiti geng khat omwen ama ho hi a kheu pi tai damsela lo ringta beng ahin Bulu do lew sum hi ake ki a gi hop dingin an kheu ta ve azing ni ko in mi pi tam ta zong hi yer beng kiti beng khat omin hi chelai hin ahung gi ta ve ni khodang bang chun sumla do loi sum koilu loi anom vin kining lo hin radha geng ahung lu tawin ama honjong mi pi lang chun mei chang hin hla tawin zon chi bola azam do go umle mei chang ane ding hi ati tawin he ama honjong case counter lang hin sum ho chu all in akila do pan tawin mi khat hi kho he phalo tein an tovin he hichilaya na topa hi asam zong akang be bu jingtan a khamul la zong akang en he mi khat zong hin zo thoten ipin la bol na la hamatia aga no gura hi le ama zong ahung ke hin aban ka pengin he tua lukang pu hi amin dak devil akitin amin hlingchu hi le Ajit Kumar hi dak devil in jong radha geng ho chu aban ka jingtan hi le akichawin ama ho zong akisurrender ta ve mi pi zong chu ki pa le jingwin khut a hin beng wen hi le dak devil in jong nang ho ki pa heaven ke hi nang ho hu do hung ka hipun beng bulua ka hung hin sum ho hi ke ding bo hi a hin ti tai beng apam lang hin police so jong adim jing tawin kot kha hin dak devilin bom a koi je chun koi ma hung lu thei poi aman jong gang member ho zu abon chan a kheu pitan ala ami khat chun kang pu ko ma hen ke hon krol jang abo ka gu god hu ate dak devilin hin se pekinin kenwang krol sang khat ka gu ding hi hichila chu nang ho jong na chan tha nom wa hi le ka thu sei sei na ngai deu hi ati tai migu cho hodinga jong lamdang om di tapun dak devil hi to ki khut job lo lew ama ho jong ima cha amu lo diu he je chun dak devil hi a boss pu pangwin anagel ta ve devil in jong ami mat ho hi bom sang khol cho a pe tawin ama ten police ho chu call a boldan a kheu pi en he aloi ho ko ma chuna sei pen ken police ho ka hin kheu pi jing ding hin nang ho sum koina lang hon chewen lang sum gala pan tawin ati pe ven pam langa hi dak devil aloi ho khat no mei atowa hin ama no hin pam langa I pithu mam ti hi a hin sei pe jing ji hi radha le aloi ho chun sum chu aga ve tawin hi le tam asawal jing tawin dak devil hi tha a sum hi kela ding ati ta ve gu thim cha chun dak devil hi tha ding aga ti lew ama jong hen an hetan mi phalo ho hi a hin pan kap jingin a hing na lai ho kom chun a sei pen ke to naki vop lo wa hi le polang na po do ani ni lew inspector Ramchandran khon na tha deu hi na ta san lo le recording hi ngai ven atin Ramchandran in khat holoi atha good recording chu angai sa tai sipai tam ta le commando ho agi tho tawin sniper team ong he a ko ven he window a kon hin sniper hon adwai tan devil hin phone a hin receive le kap jing ning ready sign om ta ve phone a ga bol wa he le devil loi ho vena to nu chun sniper hon a kap good warning hin pitan benga honglut masang wa gari a bom anasu to ho chu devil zong along han phala zon asupo tan he aloi hon jong dak devil chu hin dong tawin sum tam ta na sei chu hoilaya hi hol deu tam bengzo se ko holvin kamopoi te devil in aloi ho ko ma chun thil khat a lo na dinga ki koi khat holvin ate aman jong aga holwa hi le sot ta hin hol zo pharwa chun makeup li na ho ho extra ki koi khat a hin mutawin ama hon jong agin moji wa aga hon lew bom lin ta ki charum ta khan anom tai devil in radha ko ma chun ke jong sum choma hung ka hi nang ho jong na hi win a hi le hi chi bom hi koi hi ta matin third party wang khat uma hi a hin ti tai third party anati pau hi koi dang ana hello hi chi beng mama chairman pu Christian aloi ho sum hi gu sa ding anati hi police ho jong alung dong hle jeng tawin pamlanga thil so zo se dak devil an he hli jing chu ama hon jong a khol wa hi le ven sunga ana to devil loi nu chu mat ding ati tawin adel ta ve
ahin la ama zong azon chi hlezingin aven chu a hal ka in ama wang mun khanin akisialin Ramchandran in aloi mi phalo ho athat dinga asol ho se chu nunga anu chun anaban tha kam tai Dakdevil in jong police commissioner po jo kyopitan sumgu ding anapan do hi koina hi sauham nang ho department mama Ramchandran kitipa hi te ama honjong agan Ramchandran cho man tawin thudo na nei tawe Ramchandran in jong ahin seitan hi chi plan zo se hi bank chairman pu Chris a secretary pa idea hi ahin ti sumgu pi ding in Dakdevil te ho hi ga ti min hi le ananom ta povin hi chi zia rada kyang ho hi kana goi jing hi bank sunga amo wang ko ke loi ho hi tapon Dakdevil loi ho ke o hi ti police on jong Dakdevil file anei si siu chu aga check wa hi le phat so da chu Dakdevil le a team ho hi anaki thada hi tai ama ho jong alung hang wal jingin Ramchandran chu zo na sei hi atien azep pan ta ve Ramchandran in wang iti zo ka sei mong ding ham tua kot kha bom aki koyong hu a hlem hi atin a hlai pein kot kha chu aga hon gura hi le ama ho bom hlem koi pa chu na hitalwa Dakdevil hin bom ta ana koi hin Ramchandran jong chu bomin apu ke tai ina sei bangova party athum na pa bank chairman Chris aloi ho bank sunga anum ho chu kidel hi thim ta na hiwin ama ho jong hungding do tawin Radha le agyang ho zo avo ovin chuting le Dakdevil jong hi havoin avo ovin anaman tawe ama hon bank sunga 1000 crore bep uma anagialu chu anhitalova 25000 crore zen hi anoma dan he Dakdevil le Radha le agyang ho aloi hon amanu hi het pharin bank chairman pu Chris jong hi Dakdevil tokimutu dingin ahung tai Ramchandran in bank chom dinga ihung ko wa Canada zo wachun kaloi ho hi to ke ho hi nom ten kanom jinguwe ahin la nang hon kaloi ho zo se nei hung tha pewin ke le numei nu jong hi thidi a kanom ron he hi chini a ko na wang chu nang hi tha te te ding tia kanaki ha sel hi ati pe tai bank sunga hi 25 crore zen na sel gu jong ka he hi chi thu hi police o sei beleng naman payeng diu hi ati pe tai Chris song a kicha thim jing tan ep momon na dei ham na ti zat sum ka pe jing ding hi ati pe tai Devilin jong Chris o sei pe tan hi chi beng hi na hin hon patwa chu mi hem lak nga to bang hin na hin ta sanu hin na hon zu na bol thu win credit card hon ho movin sum aman lo lovin na kat pe win azona share market a sum ki koi zo si a kilos gam tai na ti pe win 25000 crore chen mi pianan ne mang chu hoilanga hitam ati pe tai bank ho aki chep dan public ho asum ne dan ho zo si mi pin henan te ati je chun Devilin jong police commissioner pu koma media ho khat ne hin solut pevin live a kabol ding hi ati tai ama hon jong live telecast so abol tawin Devilin Chris koma chun nang bank malik na hi in 25000 crore chu hoilai na koi ta mate Chris in adon budin bank malik bo ka hi in sum kamo zo seu chu share market a ka koi jiu hi ati tai Devilin jong olmo hin hichi jong chu kanangai to sa hi te share market a lamkai pu chu anamat sawa hi dan hitai ama hon jong hin puiloi ki tawin 25000 crore chu hoilai oge hi tamtia ado kit le khatpan jong investor lin ta ho machulem ke nei do a ke yong kalos hi chulem ati pe tai Devilin jong investor Sunil chu anamat saw hin ahin puilut ki tawe do an anei wa hi le aman jong bank manager pu dong tangem ama bank he chule matikidin khatpa ado aleo share market ho ativin share market ado akiting investor pu atikid vin hitachon akingo ato jing tawin hile Dakdevil in jong mol alatan aman jong pan na chon azep jing ta na hile azo na chon investor pun jong 25000 crore chu Chris komen ome azi chu company soma kana koyu hin hich company zo si chu Chris a hin alus a hin lang alap he jong le Chris koma omding hi entitai Chris song akilep je omlo phar chon 25000 crore a koina chu a seipi tai sumana koina chu mundang hil ana hilo beng suma ma chu a hin leikunoi khat hi ana hi hichi sum chu ama honjong aga avel lew abona chon a hlem ana hi ki tai ama hojong aboi che jing tawin 25000 crore amu no wa jong a hlem hi chu ata chu koi khura omding hi tam tin angai to tawe midang alung don hlewang chun Dakdevil wang hi alung dong hi bezengin kumkhat sunga hi Chrisi somlegit veilang honga hin gari lin ta hin ki pui he hi cha chu hung si chu le sum ta chu anaki po do ji da na hi
video recording ana ki bol khat dak devil in zong a hin vet sen hi chi a ana sei pa hi Chris loi ho hi aman zong a hin seitan Chris in sumse se hi ana po do sum phlem to a hlet hitan tua beng sunga 1000 crore hi sumta ta hinai 25000 crore ani ta je chon tua beng sunga 1000 crore hi amin mina gua hi chi zo teng chule beng sung hi boma hal puwa mi pi hi nga beng alos tai ti ding anati dan hi Chris a plan dung zui hi an hele 25000 crore zong hi ama chang ding mi pin chong i ma cha sei thelo ding 1000 crore anum zong hi insurance amu kit ding an hinala ye dak devilin zong ama ho thum chu sum akoi na lang chun an hian tan sum ata ta ho chu hoila ya am na sei do lo wa hi le hichila ya ka bon hom den ding hi atitai beng malik pu Chris zong a ki chat phar chon aman zong hin sei do tan tuipi a khun kung lin ta khat omen container som le sagi tabang ome hichi container sunga chu sum dim sen tan te ati pe dak divile nong hichi chu ananga hin hichi zo par chana man jong kot chu abon khum tho tho tai beng pam langa kona police ho jong chun a hin ka pan ta win beng sung chu a hom jing ta na hi Chris in sum a na a sei do ho zo seong chu news a hi live ana pi hui je chun police commissioner pu jong chun ana hetan aman jong kung chu aga hold of in sum aga vet wa hi le a sei chu na di ichet jeng nai bomlin ta beng sunga anom chu anamang chaki tlon tan dak devil le no mai no chun amani zong chu mi pi a hin maya hi le remote a hi bom chu asu pu jing deu hi hita chun ana bolvin police o akon chun benga kon chun ahung zam do ki tlon tai ko nga hin ana zam ki tlon tan commando hon zong chun a hin delve machine gun hin aki kap to ki tawin dak devil teni azam na kongong chu ahung wangtan police on jong a hin tawe matding ati wa hi le amani zong tui sunga chun aleng lut thon tan hoilang asu wa hoila ge hi akhe ki tapon azo na lang te na hung ki vet sa ki din dak devil le no mai nu hi tuila akona hung hu do diung aloi khat anaki koi sawa hi dak devil in jong commissioner pu ga sepien tua chun ki palo hamate commissioner punjong keilele ka ki pa poi igam sungwa mi him laknga to bang asum na hu do hin mi zo si ki pa so ke ya hin la na thil boldan wang adi poi hung ki surrender ta na ti pe dak devil teni jong chu aga anoin commissioner pu ko machun phat aki khial tan lungna ta umom phat a hitapon koi macha jong kini sa ding a hitapon sum double isu no ma hele eman to gima ema thata ki loading hi ati pe gultio tu simiga se chu chomcha hi jong le ki chi thera ka hin explain hin he thelo le comment in ki sei pi to ki rutin next video ting le ki mo to ki taw hi te